Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, dan salam rahayu. Sapun api gadre, adik-adik sareng sami, mugi kena rahayu nge. Penajang, yang ingin hayang pada kandumon, santukan minabda adik-adik nembe nopo. Bapak, gitu nge. Kok ingin hayang pada kandumon, wastan bapak imadi dwi sudah negara. Pak saking Selat Dude Karangasem ring rahinane kadimangkin titiang jagi nerangang materi sana sampun katur daweg niki minam alit-alit sampun ngeringkas miwah mau pulang tugasnya nih sukseme sani dorong sampu pulang lumun lan elingang absen nggih menika sampun wonten ganang absen sang absen lumun. Inggih ring galasane mangkin bapak jagi lararang ninin inik sembramo ucana sedurung punika bapak medakin nomor sarang alit-alite sani pertama nanke alit-alite ningakin anak obawasan ring ajang anak sareng akeh angin mas bali pasti ke nan ke nah sani kepinggalih pedakin bapak nanke alit-alite ningakin anak mau bawa saring aja anak sarang akeh nyangre tamiu yeneng wenten anak mau bawasan nyangre tamiu punike nike sani ke bawas sembramo wacana puniki pinake silih tunggil kewagedan mebase mangde alit-alit uning kemanten kewagedan mebase punike wenten papat wenten mendengarkan utawi ninghang wenten membaca utawi ngwacen wenten nulis utawi menulis dan sane keping 4 menika wenten berbicara utawi mebebaosan. Nah mebebaosan puniki sane pinih takutina nggih sane sangat ditakuti kenapa ini ada IT uning punika searching puniki ring Google. Kemahiran berbahasa yang paling ditakuti adalah berbicara. Yeneng berbicara one by one punika nenten masalah minam nanging kene ada itu mau bawa saring aja nggak lagi sarang akeh punika pasti ke gugup pasti gugupnya napi ulian takut pelih ulian takut dari pusat perhatian niki biasanya nggih nika nah lanjut ke tegas sembramo wacana minam ada itu sampun wacan daun niki tegas sembramo wacana inggih punika pebawasan sane ketlatarang sane dagingnya nih lan tetuaknya nih ngenin inik nyangre utawi nyape para undangan ring sejeroning upacara adat agama miwah acara seni lianan nggih kata kunci saking sembramo wacana puniki inggih punika wonten ring nyangre tamiu utawi nyape para undangan punika sane anggen kata kunci di sejeroning sembramo wacana tiwas di sejeroning pebawasan bahasa Bali sani tiosan wenten pidarte wenten dharma wacana wenten widya tule wenten dharma tule miwah sani tiosan minam ada IT rarahang nika malih materi nggih manut tata cara makna yang sembramo wacana punika kekepah dados pedang soroh inggih punika sani pertama wenten kawasanin sembramo wacana dadakan sembramo wacana dadakan inggih punika rikala makna yang sembramo wacana nenten ngangin teks santukan puniki sangsane nyangre undangan utawi sane makna yang sembramo wacana puniki dadak sare kesudi mangde nyangre para undangan puniki ciciran sembramo wacana dadakan puniki inggih punika sane pertama nenten ngangin teks adi bisa singon teks puniki santukan dadak sare kesudi tiba-tiba ditunjuk untuk menyapa tamu gitu ya. Contohnya puniki ada IT nan undangan nan undangan. Nan sang rana sareng ane orang yang mendaran itu kan, orang yang mendaran soalnya puniki. Sang rana puniki nenten nganggen teks kan. Sane nyangre tamu puniki nenten nganggen teks. Nike pindah ke contoh sembramo wacana dadakan. Gitu nggih. Sane kepinggalih wenten sembramo wacana kuacen. Manut tegasnya nih sembramo wacana kuacen inggih punika sembramo wacana sane sampun keperidab-dabang nggih sampun meduhi teks
tur rikala makna yang sembramu wacana puniki ngwacen teks nggih. Riantu kan sang sane makna yang sembramu wacana punika sampun jangkep sareng naskah sane jagi kewedarang niki nggih. Yening Bapak manggihin puniki sembramu wacana nganggen basa Bali nganggen wacen puniki aran nggih. Contohnya nih biasanya puniki ring acara-acara resmi suwane wonten pejabat sane ngicen sembramu wacana puniki yening wonten nganggen teks. Nah puniki contoh sembramu wacana wacen nggih. Sane keping 3 wonten sembramu wacana keapalang nggih. Ini sembramu wacana keapalang puniki pasti kejanten sembramu wacana sane sampun wenteng teksne nggih. Sampun keperidab-dabang teksnya nih nanging rikala makna yang sembramu wacana puniki nenten ngangin teks ipun wantah ngapalang kemanten. Nah puniki ciciren sembramu wacana keapalang puniki biasanya yening wenteng pecentokan sembramu wacana utawi lomba sembramu wacana pasti ke ngangin sembramu wacana keapalang puniki nggih. Iki contohnya seni keping 4 puniki wonten sembramu wacana ringkesan nggih. Ini modal ringkesan puniki adalah catatan kecil ya. Catatan kecil puniki sani kawasanin ringkesan. Sembramu wacana ringkesan inggih punika sembramu wacana sani sedurung kebaktayang sampun nyiagayang naskahnya nih. Sani merupa sesuratan unteng-unteng nek kemanten nggih. Nah sani sembramu wacana puniki sandukan akeh puniki sani jagi kudar puniki mangdo nenten lali ragane mau bawa sana jangan sarang akeh puniki sampun makarya catatan kecil kemanten ini pertama napi bawa sang sani keping kali sani keping 3 dan selanjutnya nih puniki sampun kekaryanang ringkesannya nih nanging di kalau makna yang sembramu wacana ipun wantah ngwacana kidik kemanten sisane ipun sane mengembangkan kadya punika mengembangkan wawasannya nih dan menambahi dan mengurangi dan sebagainya nggih. Niki sane kawasanin sembramu wacana ringkesan nggih. Nika nganini sembramu wacana ringkesan. Lan urang makin nganinin indik wangun sembramu wacana nggih. Ninin indik wangun sembramu wacana puniki nenten tios di jeroning mbobaosan angin basa Bali tiosan san minapta ada sampun janten ratas uning punika nggih. Sane ini ada nyurat sembramu wacana puniki ini nulis puniki dalam bentuk tulis wonten mekudang-kudang wangun sembramu wacana wonten bentukne. Sane ke pertama puniki pasti wonten murde puniki sama dengan judul. Sane keping kalih puniki beten judul puniki pasti wonten pemahbah urai pembuka. Sani keping 3 wonten daging. Tulisan daging puniki wonten pemuput urai penutup. Nah, puniki nganini ini wangun sembramu wacana nggih. Ngiring bawasang sani ke pertama. Nganini ini murde. Yen bawasang nganini ini murde puniki wantah jagi medal ris jeroning ada nyurat sembramu wacana dalam bentuk tulis baru ada yening ayat sembramu lisan utawi dadakan puniki pastikan ayat nenten ngumungahang judul puniki elingan sering kepada yening ayat lisan puniki ngomong langsung pastikan nenten judul. Contohnya puniki ada ayat sembramu ring ajeng anak sareng akeh ring upacara metatah. Masa ada yang ngomong upacara metatah bilang gitu nenten kan niki tersirat di sejeroning daging biasanya nggih. Nanging napi ada yang ada nyurat sembramu wacana nulis sembramu wacana patut wonten murdannya nih kelingan nggih. Nah ring murda puniki mangda anut di sejeroning topik sani kebaktayang patut puniki nggih di sejeroning topik kebaktayang. Tak kala ada yang sembramu wacana ring anak yang nganten apuna nggih judulnya upacara pitriadnya nantinya cocok nih nggih dan sebagainya. Puniki mangda anut di sejeroning topik sani ke baktayang puniki elingan nggih. Sani keping kalih puniki ring wangun sembramu wacana wonten pemahbah. Nah, Bapak ngicen kunci niki di sejeroning pemahbah puniki patak di sejeroning mabobosan nggih.
Yening ALT membawasan angin bahasa Bali ingetang pemah bahi niki pindah ke ALT angin dasar membawasan angin bahasa Bali sadukan api pemah bah puniki dados alit-alite angin membawasan api je mepidar te dados medar mau cana nggih mesembra mau cana oke tapi malah muka sangkap nggih mengungkapkan pendapat ngen ring aja anak kesana ngake sama pas diskusi ada yang mengungkapkan pendapat angin mahbah ngomong bahasa Bali niki mesin niki angin kunci adat membawasan aja anak kesana ngake nggih. Nah napi kemana sane pada mendaging sane ke pertama dan pemahbah mereka mendaging pengastung karo udah pengastuti nggih. Ring pengastung karo puniki cutet ne intene ada tuah ngomong Om Swastiastu dan sanesyosan ya Assalamualaikum dan sebagainya niki rusang ya puniki pengastung karo puniki dados ada cutet kemana ngomong Om Swastiastu dados ya nanging yening ada nagos panjang dados ya contohnya niki sedurung titiang orang atur pinirin giring ira gengas titi bakti ring ide sang yang widiwase pelarapan adok orang panganjali umat Om Swastiastu dan sebagainya nike pindah ke ngulitin untang bawasannya ini pengastung karo punike tuah ngomong Om Swastiastu nike manten mulane punike ciciren pengastung karo sini keping kalih manten ngeras titi utawi ngayu bagi ring ide sang yang widiwase nih irage tak kadang yang mau bawasan puniki patut orang pengayu bagi puniki puji syukur ini bahasa Indonesia kayak gini marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul di sini kan kita biasanya ini bahasa Indonesia ini bahasa Bali angayu bagi atau orang yang majang ring ide sang yang widiwase santukan sang kaneng asung kerte warunugraha ide irage presiden mupun iriki nenten kirangan penapi dan sebagainya nika ada titik membalut dengan kata kematan api je becek nih kada sapunikanya nika intine yening pengayu bagi punika ada titik orang puji syukur ya sane patut ada titik dagingin dalar kali ini pemahbah punika wenten swasti prapte ring sasane rawuh utawi pengayu bagi ring sasane rawuh dados mengaturkan terima kasih puji syukur bagi yang datang niki biasanya berdiki lengkarannya puniki elingang elingang puniki sideje sane rawuh puniki ngetang sambatin contohnya tak kalane ngalati muka ngomong pun ring hut STT sepamane ring hut STT punika wonten uleman wonten undangan sanera elingang nyapu punika sireje nggih elingang puniki sane ke pertama ada sambat puniki biasanya pemuka agama nggih pemuka agama sane ke pertama yen wonten pedanda yen wonten pedanda jero mangku cuma wonten pedanda jero mangku pedanda malu jero mangku dan sebagainya urusan pemuka agama wawa ada lanturan ke pejabat ya wenten sepamane bupati wenten camat wenten perbekal marek kadus utawi kawil dan sebagainya ini ke runtutannya emang dari jabatan sane keping tinggi sane pinih tinggi ring jabatan sane keping rendah punika elingang nanging ada itu punang petrike punang trike contohnya niki majang ring ibu bupati bapak camat bapak perbekal bapak kawil ampunang trike desa punika nanging baca niki siki-siki sini ke pertama mandek ke ring ibu bupati sani dahat perdayang di tiang sini keping kali majang ring bapak camat sani wangyang di tiang asa punika daler bapak perbekal sane kusumayang di tiang lan bapak kawil utawi bapak kadus sane wangyang di tiang dalar sametong sareng sami sane tresna sihin di tiang punike
contoh ngaturang swasti prapte utawi ngaturang angayu bagia ring undangan sani sampun redang rawuh. Nah, ketiga puniki wonten pangastungkara wonten pangayu bagia lan swasti prapte majang sasane rawuh puniki mangda wonten di sejeroning pemahbah harus ada. Biasanya niki sani ngeranang ada lengot mau bawasan niki teteluni niki mangda wonten. Nanging tentennya baku Om Swastiastu Simalutan niki posisinya boleh acak. Jadi swasti prapte dadi Simalu mare pangayu bagi mare ngaturang pangastengkara dadi. Jadi pangayu bagi dadi malu mare pangastengkara mare swasti prapte boleh. Niki dados menten. Posisinya boleh acak tapi semuanya harus ada. Itu kata kunci. Ingetang pemahbah puniki jadi angin alit membawasan napi jeung angin bahasa Bali. Tanternya nih ada orang di tiang ini daging. Ring daging sembramu cana puniki mana anut di sejeroning acara utawi topik sani kebawasan patut puniki. Tadi bawasan Indonesia ini ada membawasan ring anaknya matata sampunang puniki mawasan ini di Fitriani sampunang puniki. Mangda anut di sejeroning acara adi asa punika napi jauh unteng napi temane napi topeknya nadi ke bawasan ring daging sembramu cana puniki. Urusan ada mau bawasan ini daging isinya pun ada orang mereka panjang kali lebar kali tinggi ada patut muputnya tapi pemuputnya puniki cutnya ada orang om santai om nanti nika cutet nanging sedorong punika orang om santai punika alit patut dagingin sana ke pertama ngelingang punya semua majang resang sana rauh utawi semua sampun miliar sayang sembramu cana punika utawi ada orang tapi asal punika wonten nunas pengampura di sejeroning terkadang ada mau bawasan saking panjang kali lebar kali tinggi nuni punika pasti wonten keiwangannya kan yang wonten keiwangan pada arti nunas pengampura. Contohnya puniki ring pemuput inggih pada kadi asa puniki sani presida orang di tiang menawi wonten kirang langkung ngatur di tiang ngelungsur agung rene pengampura di tiang ngatur langsung semua dalar untuk sepengrau semeton sarang sami lan santen sampun miar sayang sembramu cana di tiang puniki pindah ke pemuput atau di tiang ngaturang para musanti puniki contohnya ring pemuput nah pemuput puniki posisinya di daru ini kan udah diacak punya kesemelan nunas pengampura diacak om satu-satunya itu udah diacak pasti kan niki om satu-satunya niki ngoyong si duri ada sabun niki. Nah niki ngenindik wangun sembramu cana nah dursa ada IT coba-coba merangkai di Jumat coba-coba intinya yang mengenai sembramu cana puniki mangda ada IT wagen mau bawasan puniki ada IT harus belajar ngomong gunakan kata-kata sendiri yang ada yang nyopot di internet tadi tapi berusaha untuk memahami pahami punike napi sana maksudnya punike wau bersida ada IT mawasang punike sana makin lah orang mawasang ini ketika sembramu cana ini ketika sembramu cana puniki pada sekali ketika mepidarte. Nah minam ada di kelas 10 sampun boleh ketika sembramu cana punike wonten sani kepasana wonten wicara niki indik kewagedan mengolah tema ini wicara napi temane napi topiknya punike mangda waged ada di menguasai materi puniki niki sani kuasane wicara ini keping kali wonten rasa niki artinya penghayatan
Sapun HP ayat presiden menghayati sani baosang punika nika sani kawasanin wi rasa. Sani keping 3 wonten wiraga. Wiraga, raga nggih. Raga berarti tubuh nggih. Berarti aman berarti gerak tubuh ada itu takane mesembram wacana patut gemelan, patut juang dan sebagainya. Punika contoh wiraga. Santurnya ini wonten wirama. Wirama nggih. Namanya wirama berarti intonasi. Ini wirama puniki punapi tak ada itu pas nadane teguh, nadane rendah dan sebagainya. Puniki ring wirama. Mangde wirama puniki taler mangde seken kedinghan ari sejeroning sani mia sayang nggih. Amun ati semuanya masih beramo cana kisi-kisi kan remeten ningan niki wirama puniki angger nggih. Mangde termasuk tanjak suara nggih, termasuk titik koma dan sebagainya nggih. Niki ngranjing ring wirama. Sani keping muntat puniki wonten nomor 1 nggih. Nomor 1 puniki Bapak panggih ring sejeroning buku Widya Sari lan Udian Sastra nggih, Wiakarana nggih, buku Wiakarana. Ring Wiakarana puniki wonten wasate nggih. Wasate nggih puniki kuwagedan sejeroning nyobiahang utawi ngelimakang daging bebaosan. Nah, puniki biasane yen ate mau bebaosan puniki ring ajangan sareng kesane kewasane wasate puniki penguasaan panggung. Supane ada mesembram wacana wonten adona nyeletuk sapun HP ada titik menyikapi nikeun dan sebagainya nggih. Utawi wonten adona ngomong puniki nuna suratian nyanyi dan sebagainya puniki sani kuasanin wasate. Nah punika ngenenin indik materi semrama wacana. Mogi-mogi adik-adik sampun presida kresep antuk materi sani sampun polihang iwawu menawi teu wenten pitaken jurusan ring kolom diskusi nggih. Kolom diskusi utawi ring kolom komentar ring sor puniki dados. Jurusan IT dagingin nama, kelas lan tanggapan ngenenin indik videone puniki ring kolom komentar nggih. Bapak jagi absen nirike nggih. Nike. Taruh yen wonten pitaken dusang lakang nirike dados nggih. Nah, punika domun ngenenin indik materi sane mangkin minam teu wenten atur Bapak sani nenten manut ring pengarsan ada sareng sami Bapak ngusur ageng rene pengampura maka pengupur atur Bapak sinep atur orang para mesanti. Om Santi 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 Om.